Ki kubor na karilom kasi channel tungin yasngap minta. Kasora Labor Union kaseng jokinong bela kabapo Sora Civil Subdivision minta kasi santarik umnai basan arajar arpau kalet yakendu yau SDO badru yau SD SEO halor kamit dimbil scheme bagi skul baro kidai pentrik kamhok yakani ke scheme katkom gikendon kasorkar. Kaseng kamaham jori kinu ki skul kibashim kabu pat kaseng kanle daga penting lada kalap. Kaseng bakan lap ya kajinghisha kan salet ya kendu ya kikemi kikpa bat komjuru daga signature campaign lada don kiskul kibashim kabu ne kibamsam hok ya une ukau. Kaseng kakanturu ya kiskul baro bagi day ban ai reset ya kikena skul bat komju bagi day ban wa ya kinotis habar kenang ba kanlong kabasyai bat komju ban ya tipat ba ya kan ke skim. Tung ya ngap menta ya khubor nau SD SEO bat komju ya kinong ya lam bahmat jong kaseng. Yo kau ni la lot na policy office te kat juga por ya ka by shed ka by bat kini tai ka by tit itu ki ruai ki item jom dimil la pelajin na po directorate sa school tingi da yo ya ka order na receiver pelaj kau tingi sa tip ki school bikin man kin let collect na ang mut mo ki dilar ka sa poi be high school but ndak la yo kau lo kita am report ni kita dua report ba kita ki no trade po SSA po SSC lo ki letiban man inspect kat ka school bang ni namar bangal swan coy te kaptip hadu kat no kila inspect te school be te kalau tah ni update tah be te mentah ba pi ong ba kita di school ki bam ai hok dekat ku instruction kalong ba ke yo kau haji sa ki di ban set be kat ku maki yo kau di ban set hapo school hi kita ai kena te hende hakani ka prion jo kalong daw de long mentai la yo instruction ba ki nong punya school mereka tilhap ai kau kini pa jo kini kena kat ku allotment bala ai dak sokat tak kuntahi te yang mentah te long ba empat long school te kadang ya ki kunta bang itu bagi dira ke ban ai kau saki kini pa jo kita kena Tak pisah. mat ka pisah bala allot itu ya kata pisah de la long la pelaji ha ki school de sa ai ha kini pa jo kini kena bon school tak kuntahi ka kat kalau kat company aja kan yang berdimil nak liang juga office kan Di long unun sa long marway kuna kat no kayo. kata kadon kat kuga allotment Sisa kane. Union ningkong siya kai kublay ningkong ya ka bilong kasi channel kabalayan berta bakni nakaway kapor siya kaway kapor kai kublay ru yung presiden yung ka seorang Labor Union kumju ya i organizing secretary badalang ni i vice president but i publicity secretary yung ka seorang Labor Union di kaway kapang kalong ba ngilapha ya ki school ki deba samhok ya kabha jong ta kamit email scheme haba haka sandaret punai basan araja arpo ngilale pan ai da kachiti ha USDO jangka seora civil subdivision wala ngimla banya kandu marfat ndre ngila ai hani kachiti di haka juga por ngila nya kanduru ya USD SEO seora halo ketika pang yang ya ki school bagi deba samhok ya kata kamit email scheme di habang ila siosnyo nakachingud kachingnam jong upai ba halor katika skim babon ki skol hi kim jula samhok kakum ki kendon kaseng kalakan tujur ki skol bakin penbiang ki riset caki kena skol kakno kiyo pat bagi dia mentang ya kata kanotis hawa skol ya kajingdon ki kena bak kajingyo kajongki kenapa kanika skim kalau kabasya maka nonton kanu kajing penan kam baklah ya ketika skim de kumba filan tebi lalu kakaknya utare kumba ki skol bar khan kilakang hakan ni kalau down maka hadu menta kata kasni kalau hadu saw ko kantai sini kumba fitebi ya ka apa ya ka opar primary
ukau kini banyo ya kata sispa san program hak sisni bat ya ka pisamu kini ban sam lang ka kadai benong riu ka nyokwe naya di habene pat bakalawa primary ukau long sispa program hak sisni bat ya kapisa kalong sau ka poin sau pranaya hak sisni di halo ketika ketika skim hanan kepada school bagi day mansam dikena ya kate kejinyo sya kini kikpa kamtam hakane ke lockdown ke pemerintah haba school kemju kemla ban susiat kembalongan suwa ba hijusiat hamala jadi school ndrai menta ihak penbiang ya kita skim bakasoka kelai hala kijong kikmi kikpa kaseng lu kanumla ban kania ban bodien ya kita di school kiba lada kimla ban penbiang ya kita kijingyo nama lada nifai RTI lu nginumla nama bun di school kimbiang we ya kata kape parbo kembang hijukong ndre kaseng kania bodien ya kini baro ban lam kajing sisa bakala lu penginyala ibanya kendu ya kikmi kikpa ni bangine ya kata kafil bo ba takaju kapor bangin ya ru da kasih ke campaign lengkap ba kigimi ba Ina kasay nilaiwan yung kedua UTR sa kasara subdivision pangilay kran sapang kanika scheme midday meal scheme pangilay kran bun shibun ki AKA bawlakan siya yung isipang karukam sa kajing sami kanika midday meal but Iho sila kipila kilibantan po yung ukhaw shaman kita kiskol kibadai banyo ekani kami demi scheme bakum kiskol kim dai bandai shimhi tingi kupasang ya banjur ya kaniga ya banjur ya kani barengkat kerja terelang jauh ki patpa pania batni kupasang ini buat biar nakapor shakapor I kasora leborian kadi kaseng jong kinong bela kabahapo jong ka sora civil subdivision kapai ya kinong bela kaptam yang uduk kurang li ka laai kublei ya baro itu kiba la juno senyang kasya ya kaseng jongi la kawai kapor syakawai kapor ndrai kaseng menta kapatai pensya patba ba kadu pasdang ya ni ka lockdown kata radu ka arulai tare benai balai ar hajar arpo kaseng kamju wa ya ginu gila cingeram haduk mentah ni kamtam na kinong mikmat ni kiriu simen bejuklo benyeram kaseng kecongi de habene bakani kaseng kakentu bakama hamjur ya ginu kiriu sim kabu kiba pat ya ki kamtam ya kitu kikhat jong kaseng kiba bentuk dia ni perkuat kuan mentua simet bat bentuk nam ni kaseng jongi klemda kajing pentep ni kajing pentep ni kajing yo jingben na u presiden jong ka Saura Labor Union ni u sekretari jong ka Saura Labor Union di kaseng kamaham jur bat kakentujur ba kapuma nakada kalap kumyakini bakat pencitom yaki kakum kaan bat ki kendor kiba ya pengkenya kani